Welcome back cak ni ke video nga session te ni por kwa pan snyang tho pi phang ni ka mita verify te bon da na perdi yang pi kli nga ka ya ga ni mita verify te kamari bi tho ni subscribe to the mita verify for the enhanced verification with a government ID hini jimut ya kitu ki politics ya ki government dan ya kitu ki celebrity man aktor aktris yo go e ka ni ka blue tick la de m ki ka tu ga government ID te ki makanao yo ki ka te iwan la kwa ga ni ka blue tick jimut hap nya sign up ini te su bisa di su bisa sen sebenarnya to yo ika kini ka blue tick te kamadiu ini pa su bisa wi sans pa nya kredit ka your fast mon jimut ini po ci benai mo yo pigam permanent dari su bisa ka kani ka doro pa kole myo ka permanent po ci benai yo ka te ni mem kam sign up ka kani ka mita verification bon na perdi yung piwa sign up ka dem la wi no perlo warki ngadep sign up ka te myo ye te kam dong pi ni mem kam le sign up ka kani ka mita verification kam yu pi ni yo pi yo ka kani ka blue tick kam diu pi ka te kitu ki politics wan yu pi ki wan dem ki ID yung ki government ID te yo ka kam kani ka blue tick ini kam diu pi ni kermen sela UMLA yung i nak clear 620 te da o de yo wale kani ka blue tick wato o em wa ka government ID te de yo submit le da ka government ID chaka Facebook team te e ko ki makana kani ka blue tick te kami iwan muntok ke politics muntok ke celebrity muntok ke aktris aktor wa yo kwa ka kani blue ticks nam kam yo ga kam diu pi ni kongrat le em kani blue tick te im tok ke politics te snya paham snya thuk bakla kani ke blue tick mem kam pi ga kam i wa kre Facebook te kre normal kam kre bile ci hoi ba cha te ku bile ci bona kani video kwa ngai ske majanda chemi pi das nya thuk pi ga kani ka mita verify to kani ka blue tick ma mem kam ro le pi ga te snya ba u e comment pi ga hani video khnang yo ti puchna video chphang ye de wa wam ti pi wa em snya thuk pi ha do ka tele yo to me a next video